tapahi ana te ripene. Ka tahi, ka kuhu atu te iwi. Ko wai ka mōhiotia tōna wā, ka tūkoe hei tua mō Aotearoa whānui, ka he tua rānei mō te ao. Nō tēnei a tai tuwhera ai te pokapū hākinakina me ngā mahi a rēhia nui rawa o te motu ki Ōtautahi. Nō te pōtiki tama a te rangatira o Ngai Tuahuriri a tū rākau tahi, te ingoa o tēnei whare, arā ko Parakiore. He tino rongonui ia mō ana mahi oma, he tere ki te oma, I ora ia I te rautau te kaumawhetu. Nā reira, ko ana mahi ko te kaha whai o na hoariri I aia, engari nā tana tere ki te oma. I Tapaina Lynne Harata Te Aika te whare nei te tau 2021 hei kai tohu ahurea mo te matapopore. E ai ki a Te Aika, he tika te ingoa mo te whare nei. Ko tira te whāinga kia ko ngā tangata katoa e taimai ana ki konei, ka taimai I raro I te maru o Parakiore ki te whakakori tinana, whakapakari tinana, me te whai I era pukinga hoki riti ki tō mātou tūpuna. E toru te kaumā 2 mita purua te rahi o te pokapū, a he rerekētanga o ngā puna whakataetae me ngā puna kaukau, ngā papa hākinakina, ngā wāhi kori tinana, me ngā kaiaka hākinakina me te iwi whānui, a he maha atu ngā huatanga. We'll have all of the national swimming champs in Christchurch, I'm sure. We've got the show courts, we've got indoor netball, badminton, you name it is indoor, high performance sport upstairs, 5 hydro slides, 9 pools. It's absolutely outstanding and it will bring a lot of money and people to the city, and it's got a 500 car park out the front. Kia whakatō tērā wairua o roto I ngā tamariki, ngā mokopuna, kia kaua e noho ki te taha, whakaurua ngā mahi, kia whai angi tū. Ka tūwhera ngā kuaha o Parakiore ki te marea a te 17 o Tihema. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.